Atong malungil afternoon, mura member sa medial arterial afternoon ra October 29th, 2024, Tuesday, 1:30 p.m. Aw irabo the tuol gidel tial press conference di ba to dar sa susragid madadi o susra mura rubakal Dios, mura rubakal ibetul marubakal client President Travel Bela marokon members ra cabinet marang executive branch edira kalmura Senate President President Paules adira kalmura Speaker Anastasia House of Delegates mura rokon members sa judiciary Chief Justice ginagalaw marokon members sa judiciary maadira kalmura state government sa mga governors recognize sa governor Orior at mga balo Orior Speaker of Elsa Was, mararukol at belan mo sabi ilan tuni iner el angal press conference sa lobing gela Ministry of Justice. Marang asuli or members sa media, no sabi iwan mira short notice, ako mira el angal afternoon ra 1:30. At the Ministry of Justice Conference Room, ang ngaringa lobing ka Director Fortis Elop, the Director of Bureau of Public Safety, Director nga Lieutenant Gabriel niya acting Chief for Cell Division of CID, Criminal Investigation Division, Director nga Asterio Takashil nga Legal Affairs Assistant ra Office of Vice President. Kita lokotong mera tial press conference ari am dilo pa el tutaw include lorya atam los mer el tutaw mak leso kata beta kalti baleng bolse pelo ay sa ergida director public safety ay kita details regarding say el deceased body that was discovered this morning. Pamamsaule Jawai rek mam le short notice magi honglong didru tring ditia toka dilu bara tutara ana tapok ra sel core state pa dog pound ngania adan mosmel ngar say gidi ma other rangers they made their round first round at 9 o'clock and and then when they went around for the second time that angara so get around 1 o'clock at them taking in laying down of tial madarat sil gate and mokmura dog pound. And with time at our regular police marvis amlong and then they took on a CID children CID mom some conduct investigations there. So I'm gonna let him talk about the details about the whole thing up to now. Mansaula director, vice president dan press conference at Tiaulo kali nila jadi kalau lo isa na lu nda sa man borran di dible tutau ma tiara ka kigede rak bar ta dible tutau rin man solo re sa director subida director kasi tiargi se lang abo priority ra obisa CID ada CID rin alta ngarap feed lo toy like every reach baba wala alta and tira sa balbot pun bor buati tele case still under investigation ay gil kibe balik til evidence say gigitan so mom balik din tira gi bor pa dan digan case still under investigation di so man metu mama vice president ba director yo sa na nu kasi mo mi sa wisa si ID de la time top of para Calgates and primarily priority da wisa si ID Tang amit tamal wala titero ngala mit tamal ay asumo na sa na bosmera masumo na bosmera ngara ora kasi sa pagmit information share kita la ang ulang mo sa matalmela nga malubog tretela matalmela nga solution while naktung case still under investigation ako sa teta la still under investigation
nga rin possibility kan mo liki mo mesni kan mo as ka pa atapsi. Kaya yung still under investigation. Nosper ilan tutaw at Talams Johannes. Yung 31 years old ipuy kailangan arbitro. 31 or 41? 31. 41. 51 coming. 51 coming. Ikloro nga karanta. Coming So, ngarni agora are suspect are police at that time. Based yung information na kumamulap, hindi agi point to a particular person of interest. Di ka kinipsan man, di ka magsisi evidence mo. Kasi nga yun, hindi araw ko tukol mo lang, di ko point to din ka. Ay, As I'm just saying, we might need a autopsy. That means that we'll be bringing somebody from off island in May. at kailangan mo to sukumagi mo request si ID report na toktang dia kan pun dia conclude kasi kita ko sokte ako mo request to Ichi request ng president siya process na president talaga ngayon dahil ko ba ni request to natapsi president akan kwento niyo sige rin mo siguro. Ik Madura president mo. So para medical examiner from off island me. Okay. Kung mula sa nga niya person of interest, kabiltingan ni international nga ng oklangan ng Usmena. Would you say ngang le assaulted and titela minere bagalo ng marus are there any visible physical characteristics sa nila sigura ulat talmelel whether they're positive or not I know that's still an investigation. Malugil kamamarbuli sa liom sa right kay magsigi na to investigation na kamamarbuli sa oversight kay lang hindi mo ospital ay gigi na tokta ka ukso mo sa ansin isigi na sumo mo ko la puita ta sumari na process mo wegang na tokta ka sumo mo kasi coverage sige din mo di kamamarbuli to sa cycle ya tokta ko sa mga radyo ko sa talban radyo mo Tenet nga niya observasyon nga niya agora security camera nga ras eman subdid giran sa igi. As of now, agi na kamamabal nila ay CCTV na kabalmen, mga private company. SLB area nila last ng CCTV na kabalmen nga sel madala bokmetra kitra marinlo bawan nga ramda la riptay di silbasyo dia ka CCTV ni ding kamamela karbut nila ka ngela ka CCTV mo mela ka sila lobby sini nila akal di ibang sa CCTV. Owangkel say ang song bilti rin say nga niya true to silbla I mean any sign of property damage or something. Investigation na nga crime scene examiner na say di mla ka property damage na mortal dokpo. Is it true la sa ngariam illegal virus? Lail kumama ublas kasi kalam lagi ilagta mga Amerika studi na pabla pulis el giba asil ni digo mo look into it. Already kritiyan because in padam larmeng sa tokab tal akrabu. Kami ikaw dusu minister ko madirektor no kasi sel kasbak oy tegi yang sa mga tulo kasi makitagar. Kami
Sa mga di sira wi action ng music di ko pora sa kringa ko. Do you wanna? Yeah. Yeah, Saygidl speculated not knowing the real fact can be a problem. Problem. Si algo talaga sa bakl bukod ngayon, di blago niya nanya wata sa aras Saygidl wasyo. Di kam nanya hollow block nanya spelling I don't know. Hindi mlakan toko ra di mlakan bilis bra tupulon nasa ringi. And this direct spell part ringi. Hindi at this time they also mamal point toward that link. It's active investigation magi. What level cautious agi mo. We lagi mo bela kaya. Mal isokan mo Oysoy Segel Blaltung ang kagitali director. We're still in the investigation stage. Di nga rin public record. Sira criminal case number 22-058. Sira provide ka piro kami. Nangya Republic of Palau versus Talams Johannes. And di mlaniya order tilo record talmle not guilty verdict or say al case trafficking of controlled substance methamphetamine possession that could be the reason why kom lauring sa ihalton mo but until we conclude the investigation hindi ka sabay al speculate any information but siya kan provide mo sharing niya part of public record Minister, tell incident possible and isolated incident. Hindi namo tutorial sa namo over 1 year. Ngariya alang na mura to racks. Ma tidak conseguido po last incident to shooting ra PIDC. Ma coros kita tiene kan pasado de sen el buller ar orior el lector tiene kan lorem sa gay kita to situation ra sa neighborhood so ma road ma legal ra sila yan kailangan mangtamlam ra point where tam ortaw tuwara hole kumrala sa Ministry of Justice ang makula si public safety as policy mang issue say tell katama ames ako kan whether or not the drug related and that was as you mentioned hindi akira say tell issue ra drugs and kablabon sellers looking at or namo ko level namo kaya take more action namo crisis wala ko ra whisper ra government given this situation mga malmasaw ra til algarim kaya dial mlamok crisis we saw the tial naringi ra ikagitale oversight hearing ra ay ikagitale matala Senate ra Judiciary and Governmental Affairs Committee ya ba nga na mo niya budget increase ra al set kaya dial recent budget al mora Ministry of Justice mo increase our number of police officers. As we have mentioned, Madirector, we're struggling to be able to hire police officers. One. Number two, kung malasong sa police, masil mlamngat ado a director was sil patrol division each shift 35 are othering in each shift. Laurel al silti al balura ikakitali. Bela mostly I write orior al mora I finally akmal bareng asulir adra arungol orio hindi hadil nga alirar police dia community whole of community el gire dal motmaget laurior el gire el dia hindi kalse edok mo wase dia kar police dia kaloru already dal do mamla mo aptiang tegi the situation at la reach level el gire back la other rogoy and more involved in what we would call this war against drugs. Director, elog tamla mo start and marala school direkan mo adu arangal school el girel ko promote sa nga prevention.
yak mal mga lerar adra blue wase boda takat magalorior let lack of erectial Christian methamphetamine will beat us in this community. Boda takat report. We need to say this is happening in our communities. Magsegi dia baik appeal and more bekla other rogoy. Me please sa boda takat lorior. Hindi kal si irel di bulis sa kut maklik dia lorior. Soal assure ang mil wase mal blagarandir bulis and murula already. Tak mal blagarandir. Hindi tiya kadil belao ang aringil toy. It's kung wasang la adira al world wide epidemic. Ngaringira kwam. Ngaringira marigel misel doring sa ngal kabela dir kang marigel are being affected. Makpaya malogi tiang yang malwasi yes. It's a crisis. Mga sulyaro bukol orior. Mlamo malasware mlamo o dar sa imorir. Ko spe aklisiir al support te mga wall o mga sa baak la rangal karbela o mar other bela kirel tiagid al niya atol al bangarigi makmal ti nguti al te alin mutal appeal to the community wasi wala ta rogo e orior al kirel tiagid el tol niya is ravaging our communities klol al raktra al chela abalur bela sula Director, Tinchip, nakakatingin mga kablo, hindi nila. Ngayon pa sila na sa mga social media, siya na yan. Sumulan niya ako lang. Get information mga social media, spread yan. Labo the investigation, mga niya tingin mga kablo, specifically na social media, kasi na si Edwin Lee, mga social investigation, wala spread ang misinformation mga. Akmal to. Ay. So dio ais trablu olgi trablu. Mati gai gidal gerenal tirakman betu ra. Ai gai gidal ek tengwa. Wase lengani se limol git sara 15 minutes ago so wase masra sa Palau ngara. I saw on Facebook. Ai gai gidal dekal maral to boy. And yet that tum laptop tra Facebook it's all over the place. Direkel ngani tikel los ilo maray makmal lo ngitra bam lumar parents mar mil tol adults in polo mesar ng gil para kal den wartir mos ilsto baway gi di al ngani amral hondasin gora mo sugmam e please mo modo malu pe sum ko para omar ta identity mi mo pigim mo sigaro lo gim kaso isa na bibila identity ro and media ako to sisi kami am dengan lagu mo so adlula kami nga di severe affect everyone makmal di for police officers are bela gi mangus tigel tell bureau giren nga 215 right now we got 153 beside the admin force kira nga mostly more by experience a crime at 21st century. Tigel commit la pa most of the time. I'm long the 3-4 step ahead. So I believe overworked, underpaid. Or they need a little love, a little push, a little cooperation. Yeah, I'm optimistic about them, even though I know we're struggling. Di nga ako marala sing tiyam kat mo, tidak ada orang lah meeting lo menteri. Kamu sangat tengah niya na mustak tira lo uror mo still happen na elan to town. So it take the whole entire island na. Hindi nga ako marala sa tiyam mo ngi. Bagi mo le ri rami dia ma ikan hari kasi please any information dia kal to trabla police please la mo bra police ola bak bra to ma borgatan ko mo ti de sige ma kay sap na mo bre kan su mi mo bra la ka mo bra ni information na bagi mo le ri ra paluo kasi ngari ati any information so mi malmis ko mamarbulis yakin brula wa wera mo muit
please gimalulingita kahit prarata blue parang please bawal sige Sa te alang kay kita le astereo takasin kay kita ukora tinakan matala obisra pa vice president del gulong sorte kita loriori kami ni kita aventrira rablo Sulangin, Madam Vice Presidente. Mensualmente, magtaklip ko sa ngaling isa igid el geisel. Mensualmente niya minister, ni Vice President igid. Mungkin nga niya daw sa blue pa sa bulis agora ubra milsilsa. Investigation sa tilen mo dakal convicted ang ano. At talams Johannes. Hindi akan malatuan. Aom Flora Court, maom tala dia justice adi. Investigation sa mga effort ito si Sir Margaret lang. So, mungsual din mo tatlong mga other ko sa investigation sa ado si Sir Akli si Elmer Van Adra compare mga idina. Sugo mong mani information so mil ko na kung water niyo ko rakmes ko na bulis na simil ko na telobis. 488-3198 malubong ko na cellphone na nga 775-6654. Hindi na information sa MOJ kung sino ang atin. kaya ka po siya Vice President Codiovel was a Kauma director. In like 38 the incident, lem dia po touch sa total investigation that kung tingin lo sa hindi maralaw do. In like 38 the incident, the Eromativer camera law very leader cell shooting and last IUC. Kora within 1 month, mal doktor akora ma. Kora feel was in doktor ang lado. Kora mal kloan negativity ra social media. Magara sa elap Ministry of Justice, ang isin mo ra balura safety measures and mo ra community. Matuhunit tiga leng sendula sa doktorang naso is crisis at doktorang drugs. En kabdegay sendo mo yung articles at sabi sa drugs at huli adan mo de ano pinilo. In light of this incident, sa mil ko share no bang labalul was ay gel for a preventive ma safety measures and mora ar other abalu ma community ma tuhon ar other word leng dia to tingin was dia we're hoping and praying was dia alu tan mora group akabion waydang bol po da say kyom akora diswa mora din was sa pinora reassure lura or safety measures and mora other abalu ma parang okay masak did you want to address the cell shooting first? Cell shooting kami course timla igil first information will talk that timla igil I don't know where they got it from, but timla adal kasi parang lang wala mora surang I mean wala mora the other side the present administration agora push up PGSD, so that's all garbage. Cell instead happening galbiga Bangladesh legar the says ang last scenario maraming mas hindi na kalisa similar cell pass din si sige long hindi din na kalbutig sige legal till the next table tilangan mo ganang ako alis open na simple tumutulog tumitig sige legal bullet sige gira kale ergan sige dal bigtig ni halebol dali nga siya liga CCTV cell private ma gira mit mani ako ate kal simple that they're not synchronous. Pansola ba dito? Apa yung background mo kung adam dia kasi investigation ng mga na away siya kasi hindi akan beral boss ng ano ay kan bukuler bela ulit. Kung may apatingay ay kan beral boss bukuler bela. Kasi investigation ng mga na review kasi hindi kan dingin sisi kan hindi le uspian PCP sa investigation mo. Tokor CCTV. There's CCTV kita paling ay balaro dito. Laging network nila na CCTV na PIDC. Di PIDC ang audio
o system ra sa ikan CCTV ra tiyan stawa kami op o sisilta maktemel la stawa nga maktemel tiyan base tiyan liga abni 1 hour a difference bangak tiyan lak nanutun mga tudurong kala CCTV ra na bulis kasi yes of course send ko to information kasi PLL live the brand yung Mr. PLL pan na ma-identify yung kasi alpha otherwise kaya mulai lagi identify ni resistant na pala sila bagi mau hindi will happen na before sa set yan bagi may baga temelatan tuwas tuwang apno sa tino na emborsel tutorial discover ni rasa kasi doon nila lopi bagi bos pe sige ka bang tatay may yan sa CCTV bamlay ni milingan na contrast Bang malmol continue investigation by your so nabi ongoing okay. Timlo sin conclude was hindi akal. Yes. So, as I'm hearing you, say, at this point in Jakar suspect. yes adi awalak man bang lera rablo kasi nga information ngari o mo tingin karab na please muso ko akpan mga lera rablo please nga information di wat kaya gid de happen ra tutaw please muso ko ba badagi badagi kidi mo tingin roku agin wilayah kami tiap tiran ban pusuk yan idea ra at moriabun leg wagin di wise it takes a community marbulis marbek laad mo put their heads together get a readable So, cell analysis record tiyan tama na po sel suspect arrested lin tiyan basic pillar ani. yeah So, cell sim ra PID sim net target are na stray bullet or ani ako ra analysis at mo PLJ. sige dia ada di ako tuning ada di lalak la uso ko lomos di mlakal intent mo morapak muntaban marang Nani ako ra specific of timeline and estimate ka lang was kami ako ra matalo ko matalo. ela seguida ti timeline na kasto ka close natin okla Intent to seven. ti open na 7 dori ela sil sa pitch ko ba sa ni langgel silban la kuwi akara naratu wag sa yung sige nila kaya ni pro sa 2 AM. aga sa ay pagbiliban I see. In a Friday night. Oh. I mean Thursday night. tak sa mga bulletin Halak intersal Mr. Yaman. So, makarad assure first thing ang mo available gagi dali test kits mo sa edal mo conduct a drug testing and more government employees. That's very important to make sure was it tirgel nga ra key positions especially driver security guards city the government get tested. Number 2 director aplan mo mrulay gagi dali yang mikko. Okay. O Miko, November checkpoints through the holiday season. Finally, hindi tegi del sa ekal kumuriyawa say maral gina del mo kargikla mo report, be able to report and to be vigilant as well. It's unfortunate we're facing a shortage our muli sa direk. Dia ka mangira dal direk mo kaya say to be able to help each other again safety rakidra sa community. While I was in Guam, Losile Lada Carden sel ngari gelbay and we walking through ngari geli signs that posted that was say we're on community watch. So maybe that's also another thing that we need to be able to when tialo ringi tirgaruba arubol orior abul a community watch bol sabi edal lo spe ay gigi keep ourselves safe lang may gal laktong ral ngariangal sang sela tial bila bulisel mang ginedal mo
come together. Kaya nga siya giren sa igit. Yeah, that's all I can say. Yeah, the last talaga, President Tamlitan press conference ay masabara, ang yesurar FBI, Marcia, ay laol may, China, Police, Atara Custom. Ako ra wonder was in kora nga niya, kaya given on island, and sa Belor no Sir Romura, kaya given incident, or and outside, like ko order so say, deploy in and out, kaya conduct that training, sa assist the Romura for Vera. Yan, investigate. Malungi gere sinigpe. Last few months ita blariya on island they ululo bakabo. They work with us as an advisor. Hindi ako silbi pura investigation. Jadi hit problema advice kasi maybe in certain kaya kita rally. But the blariya hindi so sadly tamnal mo malati. Bon return daw kasi what di nga presidente ba minadura at direktor rakakaratutaw at presidenta basta kanya kana kailangan rin hindi rin lakiti ni I want to assure media marukul community was yes dura president president national security coordinator Jen FBI who will be assisting in the Tiagi del case that we have. I think sel direk ko ra sabihin maski some sense alwase albuli sa mrula ngiluriya investigation Tiagi del tigingela Detective Lieutenant Gabriel was yung moringi adal ko person of interest that the particular person of interest that they're looking at dito give tenga dito adrablu was say within the 12 hours mlang niya real makatmok there's a person that they're looking at a person of interest mal ko mo klaro mo was police are doing their job and trying their best mlang moringi adal si di abol siya kung suspect hindi nga niya person of interest that they're looking at now. No, ti kagita director by Lame mabol sabil ti close ra tel press conference lagi. Oh. Ari question ako min merma. Please. Okay. Next one. If you want to close. Yeah. Again, kung ang sulang, ako dir kemle min diaksam dang tiar mo subes ka sumak korak tigi blograda ngare bila tamen meudel sa mo sa to endi ku and ako diak na sel politic side mo diak sa ko ma kos la setiang mo hurta feeling ar aden dia adi tuitria say era more violent for about 5 to 10 days. Kaya in the meantime, they got appoint rather more public information officer. So in the meantime, I am the public information officer of the police. This will go out Thursday, and you'll know about it because I'm going to send a message to you all about that. And when I come back, I'm going to probably be doing that until such time I find I don't have time. I really want to work with you guys because you guys can help us. You really do. He can help us. Bela man kita relationship with mama bulu man man. Police man ngayo morality. Trial tiblo ban merbabe. First, that's the first and foremost. Agora eu rely bulu le kami your eyes and ears are reporting crimes. Magigila buku ya ni tuloy kami and kami pinakam ko mo tilibo ay hindi ay gat to klaro mo gedro mo ko 20 ko kausubes move on akna mo tell back you're stuck with me and I'm going to be here till such time. And if any more questions I'll entertain. Okay. Okay na po. Tatakapsal, Mr. Kasole, Mr. Clive, Ms. Suyama, Mr. Swalataw, Ms. Ompti, ang kakita akas. Istorya mo. Mga takamal masulang.
Thank you so much for coming. El short notice. I'm Lucy Eden. Sino lang.